Rudnici litija predviđeni su na 20 lokacija u Srbiji, a ključna je dolina Jadra koja ima 18.000 stanovnika s istaknutom poljoprivredom i potvrđuje tužnu neokolonijalnu stvarnost Europe i Kine. Kod nedavne posjete Angele Merkel svom stranačkom kolegi iz EPP-a Vučiću, on je bio konobar, a Srbija švedski stol. Merkel izjavljuje kako je Europa jako zainteresirana za srpski litij. Zašto Europa nije zainteresirana za svoj litij, pošto su najveće rezerve u Njemačkoj i Češkoj? Zato što se slijedi neokolonijalni koncept gdje dobit i ono što valja ide u središte, a zagađenje ide na periferiju. Zamislite da je ispod plantaža vina oko Bordeauxa nađen litij. Bili Francuzi razgovarali o raseljavanju naroda koji tamo živi. Da je nađen u Toskani, da je nađen u dolini Rajne, naravno da ne bi. Nije prihvatljivo da zemlje periferije, bile članice Europe ili ne, budu deponi da bi se netko vozio električnim automobilima. Također za Srbiju je planirano čak 6 novih termoelektrana dok se svuda po Europi gase. To što je u Europi zabranjeno kad je u pitanju životna sredina i okoliš ne može biti dozvoljeno u Srbiji, Bosni ili pak Albaniji koja isto ima nalazišta litija i koju je Merkel posjetila odmah nakon posjeta Beogradu.